tigian ay igira ak kabubayaan wallah agyang kutwa pagtaw natiwaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala faman radiya falahu rida na sa mga tao amasuat si isa gyang kutwa kiyat pangikiran wallah gyang kutwa kiyat tiwa kiran wallah at yari mairan ko illa al-balagul mubin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. Mga luksami, mga pagaryami, si iku agamat tanwaga may Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idin maada agyang kutwa kapupunalamati tano si iku kadnan tano wa rabbul alamin sabab sa adampan alambas si iku mga umurtano adit tano di imis. Pagamalas si isa gyang kaiya kawyag-uyag tano sang kaiya yung da dunia. Mga uripan Allah, mga luksami, mga pagaryami. Pakalaan tano si iku maginawat tano agyang kutwa kapentang nagugyang kutwa kasubar. Kagyang kaiya kawyag-uyag sang kaiya dunia. Nadirun din na maada agyang kutwa kapipya ginawa nagugyang kutto awida akal. Ginan ididnanan makapamblag si isa gyang kutwa kawyag-uyag uuripan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kagiyas wallahu subhanahu wa ta'ala na pitro yan na si irakatano. Ang mga tao ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. So Allah subhanahu wa ta'ala na fitro yan si isa Quran abaya antap mga manusia udina abaya antarima uno mga tao na disiran din pelabutan si isa gyang kutwa kiyatero iranon as kami na miya maratiya kami si iku Allah wahum la yuftanun sa disiran din ati wallahu subhanahu wa ta'ala tiubaan walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Busabin sa benar ati wallahu subhanahu wa ta'ala at tipanganami agyang kutwa miyang auna aniran fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu ka anamatendu wallahu subhanahu wa ta'ala anamatendu wa antaon ang mga tao isi-isa gyang kutwa kaya sugat yan at tiuba si isa gyang kutwa kawyag-uyag yan gyang kutwa kinitalambuon agyang kutwa awida akal na titwa gyang kutwa parate yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala wala ya'lamanna al-kadhibin naguan matendu wan taon ang mga tao yung mga bukod si iku Allah subhanahu wa ta'ala ano matendu agyang kutwa mga tawag yang kutwa paratian yan na dititikin agyang kutwa paratian yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala apian sumiyang una apias mga nabi na miya sugat asiran at yuba si isa gyang kutwa kapupagin tawiran ugaid na siran na igira at tiniuba kiran tiniuba su mga nabis na pangkataniran to akatawaniran agyuto so kabubaluiran anabi si nabi asyugo si isang kaiya pagtaw. Mga luksami, mga pagaryami, Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya panutulian si isa gyang kutwa hadisyan akipupungayatan yan si isa gyang kutwa kasubara si isa gyang kutwa pimbarangsan ap katalinguma at yuba si uripan wallah ang mu'min uripan wallah ang bawi orantang sirkanian at tigian inna admal jazai ma admil bala ayat tigian ap miyak kalala abalas nagyang kutwa mala apugukiton a iksamin wallahu subhanahu wa ta'ala wa inna Allah ida ahabba qauman ibtalahum kama ta'anas wallahu subhanahu wa ta'ala na igira ag kabubayaan yan agyang kutwa pagtaw na tiyubaan yan siran tupungan yan kaanamatenduan tao na mga tawig yang kutwa paratiyan na titwag yang kutwa kambubayuran tang yan si iku Allah. Gupitero panawang Nabi sallallahu alaihi wasallam mayuridillahu khaira
yusib minhu sadin sa tao at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam agkabayaon walla agyang kutwa mapya na tiyubaan wallahu subhanahu wa ta'ala wa andat taman agyang kutwa kagkagaan yan na si isagyang kutwa tiyuba yan ay imbagayron wallahu subhanahu wa ta'ala kaan pagumarag agyang kutwa paratiyan yan si iko wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na ay miyat teruiran fala tayas ida asabakal bala fal bala'u lil zalimi adabun walil mu'mini imtihan walil anbiya'i daraja walil awliya'i karama. Di kanuat tigo mga ulama di imbuuman igira amya sugat kanu di kanu di imbuuman igira amya sugat kanu at tiuba fal bala'u lil zalimi adabun kasut tiuba si iku mga to mga baradusa na ipeten ang siran makang bulingan na si iku Allah subhanahu wa ta'ala walil mu'mini imtihan na sutiubap man na si ikum ya maratiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala na iksaming kiranuto o andet taman ikalaagyan kutwa paratera na si iku Allah subhanahu wa ta'ala walil anbiya idaraja na sukman sutiuba si iku mga nabi nagyuto din na supang kataniran kabubalwiran ang mga nabi walil awliya ikarama na sukman sa mga tao ang mga rarani si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagyangkot to at tiuba apki sugat si iku mga ginawairan nagyuto so kagyuto na kubalwiran o tuwa manang si isagyangkot to kapupuging tawiran mga uripan wallah mga luksami mga pagariami di din maada agyang kaiya kapupuging di din maada si isagyang kaiya kapupuging tawtano agyangkot to at tiuba wallah subhanahu wa ta'ala na ayamapya nagyangkot to kasabaratano si isagyang koto apim barangsan kisugat rakatano ay eksamin o Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam si isagyang koto akyat tero anianon wa inna Allah nga ida ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu rida. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na pianong tulian at tigian ay igira ang kabubayaan wallah agyang kutwa pagtaw na tiwaan siran wallah subhanahu wa ta'ala faman radiya falahu rida na sa mga tao amasuat si isagyang kutwa kiyat pangikiran wallah gyang kutwa kiyat tiwa kiran wallah at yari mairan tuwa puuna si isagyang kutwa kabaya wallah subhanahu wa ta'ala nabugian niran agyang kutwa kasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala sa sumbiang kiranuto wallahu subhanahu wa ta'ala amapya agyang kutwa kaya pakandera sagiran nagugyang kutwa kaya tiwa kaya pakaawid akaliran si isagyang kutwa masairan si isagyang kutwa kapupugin tawiran waman sakhata falahu sukht nasapman sa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa dimasuat ayam ananam buuman na si isagyang kutwa kasugatian at tiba di masuat si isagyang kutwa minisugaton at tiba wallahu subhanahu wa ta'ala falahu sukhat na bugian yan agyang kutwa kararang ito wallahu subhanahu wa ta'ala mga uripan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kaiya kapupugin tao tano na didin abat tanong si ikapaar didin aba makapetendingan na si ikuk kauyag-uyag tano inunta so kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala didin abat tano bugar inunta so bugar wallahu subhanahu wa ta'ala ayap pumanganin tano si iko Allah na mambagian tano agyang kotwa kapipya ginawa sang kaing da dunia na ayamala na si idamaning gapusan agyang kotwa kauyag-uyag tano si isagyang kotwa ikasusuato wallahu subhanahu wa ta'ala ibagay niya narakat tano agyang kotwa masisinganin tano mapya sang kaiya dunia na ayamala na si isa hadapan ukad ng tanu wa rabbul alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.